spiritually no woda kra nkan se wahwehwe ehwe wo ahwehwe na esi woda animu no ehu ni sunsanso bone na bebia elocate no se wada na wahwehwe ehwe wo se wada ye ne ahwehwe communicate ye wo spiritual directions bia ultimi gina wahwehwem ekasa kire wo wahwehwe nim enti se woda na ahwehwe ehwe wo mpaso ana se woni obi hiem oba na be ma di hiem na mumma mirror monitor mo spiritually mo invite spirit say omemon enti say o mirror face u bed na monitor whilst I wona wo yire ana wo girlfriend elder na mesre say dwen hu mienu sa reflections ni mfiri wutiri mu da ebedu nya enye wo na wo dwen hu energy no ade a witness say sa act no ene kai wo say o kai adwaman bi ada no what you see ti nipa na bia mo ntimi antena wakọ ware ono so ware ebedi ninya e de wusunya ti say de obi ni obi aye blood covenant ebe monitor o life nyina enti bia wo ho na ye wo say enka wei na nanka menene da manage because of why invite ade bia ma na betena one ni ntamu nti ntimi nya gabi nti yenim guase ene di akire ba wow nti ahwehwa esi wodam a apai de nti ensese wo hwe ne say e the lightning ene nam nti ade bia ye ne ma pa bia eba wo so eba wo fie a ahwehwe no asidan kenyankopon se wahwe ye so amade bia no so ama ya hoden mi ede videos ede bremo na ye da mo so one day tv for ye da mo se bebre se de bia no ye ho do mo se mo bundle mo credits ede hye na mo subscribe to your channel ene so ye da foforo ene ne ma me biem ene se ba hwehwe nkomo ai mo ka che me se nkomo no aye mo de ntia sa akwa ye ma me ho biem Acha mo nkai se mo be subscribe na ma comment na ma share. Si akaka se bi wo video yi na so mani age ho a mo de to comment section ho a e be read na e de hu jima mam. Me pa cho so opesa woni ma me so di nkomo a ne number ene go screen no so mo contact no. E kwa de paga guy. Mo amu ni me se me de nyade ma pakan se di a. Me medi agro kra. Se me nyade ma pakan na me ka me nan to so di a. Mo nyina ye na no wo den. Mo me enko ne ma me ko di nkomo. Yede nyankopon asese ode enen so asanso ache ye biem imperial so yese me ka che mo se ma de ye nje mo no so nje ye mu kene one day chief de bia wo ka no ai mo se ma teachings na e mo de enti so yese ya de se besi ne so saa na me pa cho wo share ya bo mod na subscribe comment na share na like se wo pese woni ma fu di nkomo a o de number gu screen no so frɛ no ono obedi enkomo mama mo akwa aba mi o baba one day ti bisa me chia mom ejovia so te bibia boko wa dia adom na de enkomo kakra bi eja ya hwefo omo ara to person ba na musimi mi se bisa wo ma wo mo okay na ma se yesi ahwehwefa ahwehwa eyefa ebi ahwehwe wo yusu keto na abo na wato nkitenkete na gu na half na abo no na wafa na wohwem edin sunsu anso boni bi breya na se den sunsu aso papa breya brabo okay me da wahwefo nyina se mesre so mo hwe videos na ya o subscribe wow o like o share na ha ye kire no kre entwan kuntumpo na mesanda wasibium na o question ya we say ni ewo mu nyina ne say asa wonam na obeso daye wo daye mu no na o hyempa boafa adenam ase kire say e kire ni mguase okay saa so na o fie na wahwehwe bo a eka menko a ohia benko anka to twene esanse spiritually no woda krank ensese wahwehwe ehwe wo Nessa woda ye mu bi o ye wo dressing mirrors ye wo wardrobe mirror wa animu esi ho na enti ye mu ho no mamba cho ma okasem kakra okay enti ye mu ho no ma this is so breast ahwesi edem okay ahwe na esi woda animu no ehu ni sunsanso bone na bebia elocate no
se wada na wahwehwe ehwew se wada. Okay. Ye ne ahwehwe communicate ye was spiritual directions bi a utimi gina wahwehwem e kasa kire ho wahwehwe nim. Na udane wo ho a obekọ no obetwe wani behwe no. Se de na ugina ho a wo hwe ahwehwe nim no saa na. Okay. Gina ho a e wahwehwe nim. Enti se woda na ahwehwe ehwew wo mpa so. Ana se woni obi hyiam oba na be ma di hyiam na muma mirror e monitor mo spiritually mo invite spirit se ombe money nti yenim guase ene di akire ba. Wow. Nti ahwehwe a esi wodan mu a apai di nti ensese wo hwe ne se e the lightning ene nam. Okay. Nti ade bia ye ne mapa bia eba wo so eba wo fie a ahwehwe no ema lightning ni dwam na asai no. Okay. This is the simplest truth. Meka. Yes, a saying insura. Ebeba wo so. Esa ma wanim guase na meka kire wo. Nti ye mu bia edi nya kura ba fie. Ye mu bia ye dressing mirror efesi ye mpa. Sebi ye bu atopan na ye hwe ye yan kase ye hwe ye hu wom. Se o hwese de me misisi. Enye kura. Ne nti a enye ne se e was a nipa bia uhu se tia otiasi na nakuya ya tiasi si e make say ye wo energy a omata omaso ebi so ahwe omo ho e de kire yen uhu no enti bibia ye bia ye ne energies bonsa ho positive and negative ones ye ne ahonhom e bonsa ho papa ene bone enti se wo de oba ekofie una osisi se fiofo de omuntimi nka se chinchina chese oni oba na ekoda but one na ekọ ne nyina ne hunhun bi na yede ewura ho. Okay. Enti hunhun ne pe ba bi ahinta the best place wahwehwem. I see. Obetena ho because oye shadow hunhun no. Enti nipa wo believe bi say ye wo monitoring spirit bi a ye mirror ye de monitor nipa ampa. It is so for catch us ahwehwe bia obonefo no e de hwew wa brabo mu no ene pae no na wo kasa me pae ne de a ene na ade na wo de esi wudan mu a wo de hwe wani ma pae ugusu de hwe wani e was all rejected wo hu ati do kana obi o ho a ohu mero apae ofam kura na wafa de hwe nanim what nimonyam na kakra na aka na e wo fa sei no wasan kura de eja hwehwe no wie wasan to atwene ahwehwe mo fa nchame ahwehwe fa de what de hwe wani mu sei bibifo yensua se ye ho ade bi sei a yensua se ye beto atwene because broni ya hwehwe paya wo to twene won boa no grandma's mirror no obekwa kofa no na ye complete mirror na mpaye but ye de your grandma's mirror e ba kofa no na ye omu aye ho na ya hwehwesini ebi mu correct me ebi mu timi pai say but funny e no but na mu apai na crack na si ho ya crack ni nyina enye se obi was a mirror ni bi woni fie na about 10 years na ogusu use ya or use for spiritual purposes. Okay. Yes. E the lightning and nam nti se nipa no se onye obi a ofre aprana e de ye na de a ene na wo de monitor nipa e wo hunhun uhu ne say ordinary mirror but ebeko hunhun mo wiase mo no na ye big mirror or de monitor nipa bebre e wo spiritual enti breaking mirror na say broken mirror na egusu use na esi udam asema obi o ho a enye obeko fi bi mu especially fie a nipa titi mu no bo oba ese wura fi ho na bi a abrewa na sa kokra ana so bi na ni afika kana otikwana na ahwe a emu akake edane na so de bia ohwe na nimu wo ho na o hwe ni sune ne sebre na ne ohu sede afie ni mu nipa sitie ya na omo te sen ebi o ho so timi hu obi hu se nipa we even though we niska bato wani monyam what ya say wo mirror na ebe kire o se watare e hye wi
efe, but when it is broken, still be who say efe, but half na efiri ho na e ma ne complete no. Eno so can be. True. Actually, onwie peye. Nti enforce ma na nka atrosam nyeden enkyerɛw. Okay. What you say? Ti penifo se enkotutu anoma ho. Emfa ne mebisa me se anoma be ni wa bra wonim anoma ko a wakɔkye no. Okay. Acho clear. Ana Matias pa. Ana se wo nkyeremu fufuro bi kan ba me bom de. Metie for me ye sure so mo so atiase. Me hu mirrors ewo me yankasa me family house me ka me family house on my mother's side me father's side eye me papa achi na me auntie wo mirror ketuwa bi de bia no wo container wode ni nku ne powder ne na fin gum e na mirror ni dam da me fa bia hwe bia me ti be ya the whole day. Okay. The whole day until later na me yes mirror we me bisa ho asem me ko hu se nya mirror keke. What the share the kasa on fan shelleni. Okay, so the now with the winning. Na minim. Inti na enemy energy nya dan enhia. Ti me hwe da me dey hwe ne be hwe manimu bia. San kwala ye dware wie ye kwati nku asra. Ye kofa ne powder kakra ye wie anti wie na ofa bia. Mani be ya me ya me ti be ya me ya the whole day. Ti later me hu say eh ya the caster spell na some mirror no kwa ye nyina ye photo ye dan. Adidam. And so, yes. Obian for need them. Me papa de di kan. Oh, ti I refer somewhere I make a me life story. Me papa na me tia ne na so no se me pae no. The assemble fie, se me kukuru ba fie no. Enya asem ketwa ahwehwe no so no. E fon se ya pae. On se hyeduam. Yeah. Na ne nchen mu se no, ayese el. Apaye firi ho. Eso me hwem a me hu me papa mfoni wom me hu me mfoni wom me hu anuafoni bebre mfoni ewom omo a me nimo omo me describe omo papa bo omo din enti na chere say ya capture ye nyina ye sunsum ahye one mirror mo me papa bo mirror na nipa wo fie enti mirror ankasa speaks a lot than said ya ye hu no Pacho Sen komono ayemode. Me kwa me interview no kwa me decidable. Paso ya bon kai say mo be comment, mo be subscribe, na ma share. Share ma wonu bi enso ensan ka bi. Asa wo ahwehwe fa bi wo fi a me ofa bi abomoden ane twetwene. Ana sa wan kasa wo break no na tugu. Wo be so ne ma me di nkoma na number guhwin no so. Ya na wa contact no. Mama. Nene e baby ana e bi simi dem. Baby is no a me bed so direct. Yeah. Ebi say me bedroom, ebi say me living room. Empire. Okay. And say baby a honhom be do mo behinta no. Me ye den na. Me nya ahwehwe ne den. Okay. Utu kwan na wonni fie. Na be di 3 days, 2 days pa de kata so. Okay. O beda. Na dressing mirror e face u beda. O siesie ho ahwehwe ne wi a. Na waka kire okra, me kra bi na me koda. Osoro Yankopon hwe ye so na de panya den enchie onya ade bia na de akata mirror ne so. Okay. Oni na wie wadwuma for the day anajo oni kwan so wo hwe wa bra wada anya sa one day wo be sori ana po be hwe ahwehwe no wani we ebe hu ade ya wo mpe. Okay. It is se o mirror face u bed na a monitor kwa sa wona wo yire ana wo girlfriend eda na mesre se dwen hu mienu sa reflections ni mfiri wutiri mu da ebedu nya. Okay. Enya wo na wo dwen hu energy no ade a witness say sa act no ena kai wo se o kai adwaman bi ada no what ya see ti nipa na bia mo ntimi antena wakọ ware ono so ware ebedi ninya e de wusunya eti se de obi ni obi aye blood covenants. Okay. Ebe monitor o life nyina enti time bia wo ho a na ye o se enka we na nanka menene da manage because of why invite ade bia mana betena one ne ntamu nti muntimi nyai dabi nti ye we bi no mo afa ne se hobby obi timi ne o bada no atwere ne din abo date na o list. Hey, ni nyina na kire se
Okay. Ti so far as I was starting with one there. Obekwa. Sanso na uma mirror and monitor our activities are. Not just a one kasa and I will tone one whom we are seeing. Okay. Send me our mopebiano or mon found ye. Or more the only command be our yes so near me ye. How much mean ye, ya no assem any acts. That more quine. Asa. Unka, unye bibia ebe momo hu kwan. Ana unka bibia ebe ma omo hu kwan a omuntimi nya hwe wo hu ama ne nyi aha ti mirror se ewo wudem na hwa bed so koda na wa pe bibi e de akata so ana better still se face bed ni se a na wa dane no kama afiri ho enhwe wo na wa dane kra akire wo enhwe ho efe senka obeda na wani beti no hu ewo mirror but o se nya ade efe nyina ene sombo. Okay. Nya de efe nyina na sombo. Pacho so o mirror ni bia se de mama chere no na wa ye na sa. Enne enwumre mechiachi adofo a mo wo platform no so nyina. Se muhu ye maame ya na se muhu ya nkasa wa ha. Ye wo Kumase ye branch na a main branch Kumase no. Aha bebi ewe eye sere so adeja. Yaba ensuo kese ba ko a ewa ha. Ensuo ya yegina ho ye frɛ ne enkwa ennim. Yenua ba ko atukwan ewa amanane na okoduru ho no in fact niema nkoye ma no. Enti ote ye maame nka emma ode ahopoporo ene gidie efre ne maame ema ne maame efinkran abeka yensa awa ha anwumre ya na maame tena ase hwehwe mu no wahu se eye yawudie bi a ewo maame ne mu ewo nkwala no ho ene de ohawe ni amane yi aba na kire se ewo se eye hunhun mu adwumanti no yetu anamon ne yeba nsuo kase yi ho ne yeba besre se nya yebe ye no adane yebo a yeba bebo amana nadwi no onhu ye mobo no ngina yechi no nta yechi adane yebo na yebebo no ewo se yawudie na ewo maame nim ti yeba besre enu ti yeba besa nsuo ya ye frɛ ne enkwani mu no na ye de akwa ye maame no de adware ama yawudie biara ewo ne mu wɔ ne ba no ho ama niema nkoyie ma no no eniema atoto yie nti yeba besre afre ye nsuo kase yi ho na ya sere ne na ya sabidi akofie ne ya de akoma ye maame no mo de adware agina ho ama ne ba no na ya wudie biara hye maame ne mu ama maame ne ba no ogwa kontrom ne niema nkoye ma no eniema ahyase ayeye nti monhwe kwan ayefa so se wo kosansuo a ana obi kire wa kwankire se kona kosansuo bi fa bra enye wo kogina nsuo no ho ana wafa wo roba na ade abom na wo sew amambre bi wo ho e wo se wo de tutu kwam e wo se wo sere esan se sa wo ho e wo ma wo no ma hyedem a obi ntumi mbebo nwura ho mfa ne pɛ mefa wo ba ne ba ko mfa nko e wo abra on sere kwan wo ho wo de kwa enye yie nti monhwe kwan a ye maame fa so na wasere nsuo isi osere no omma ne ho kwan na onsensuo ni bi mfa nko ya ade eno na ye maame te ho a oye no osere nsuo no ode ani die ma no sansa ha ye ono so ni fie nie nsuo no ne office nie ne dan ni fie ni nti wontumi mfi ba bonten emfa wo pem fa rubber mabom se wo sade akwa abra wo sere ne kwan eyesa ne wo de koye na enye nti so obi kira wo se kokose nsuo bi wo ba bi fa bra wo koduru ho a eya amamre bi wo ho esese wo je na wa ma wo ho kwan ema wasa akọ se na ebe ya na wo de koye no so no ebe ye na awie mu die eno na ye maame no wadi kan aye no